Kisao Kiteta Mount Mokete sawa. Lawrence Makaumu Suko Wanzwili MBA Lawrence Musuko Wanzwili neba nbeto Nyali Mombasa Mount Mokete sawa Mondwe Biaro dikana 23915 kana ili ndoke ndo mwitano ni namba tumana mkupe naona alibikaba abu Mount Toto Biende wende na kilo iba ndoke kwa tiene wale bana swa matu MBA ndani angalikosia stage mpya ku ya pipeline Nicodelas Ndeti Nicholas Ndeti MBA kase ke umangala ma DJ Biaro kabisa no mona nake oyu ewa studio takulwa ni mundu wa Stella Mukathe na ndi alao ndebo na kudula asanteni sana kaili tukwatana ndino akilo ngokuma oyu nginaende mwandoni wa saa 10:30 na 45 pandu kwa tabi na kilo ngina ndi twasembanga topike ngaliko ya connection kondo acha chake mundo weta wa solo sita ese bina mbia karibu sana kake vini ya gite ya bezi ba ndonde gita busy kaze mundo ketu apete botuko azanga kwa Germany Mount Mokete sawa Mumboni Ra Boys Band mbiende president ngaliko sia Machakos muna wewe toka ke Boys Band kaini tukwatoka wake kuma oyu ugara na sabi ndwambo kamera tika ya makevye umare mazito magu wewe kwathi ya kwenyu mangoma kwa maziro neta wakake neta wa Njoni wa Githiki na mbandi yakwa ita wakake Boys Band kana kabi mwene kwa metane mambeta kake kano kabi lakini kwa mazito alameke bande neta wa Njoni wa Githiki kuma bandu beta wa Kalesi no mwingi naku wendete nangune umete no numeta no anama no kama wangu enda maisha babia na mwezi umete no ndo wangu na maisha wakako wekala mtawe ko Nairobi kada ko ikala Kayole Junction Kayole Junction Kangundo Road niko mtani wewe mnaombea na DJ yote tenge wao ni mbrana aku DJ yote DJ no wezile kwenyu kana ndiwe wezile ko live ya obana sana mna tupo kumana wetu wa DJ yote no ndabia by kidogo lejeje bejumembe ulika wapi kilo cha tumieni likawathi ni kuma tene ni kana ni munini kabisa ni na twazita miaka 14 ubandu bawo ndiri school pe tubalo na dila kaindo ngatila tabau sana totutila watu ilazi ukona akalungukiano ukambwa ngathi yao bau tumizumala na ngoba tuwaya twili inye wethe ya mwalimu zailo wende na kutuzomethia bange na mbo gumethia ata kwetu ngakunanga otwathi tulane wanga kunanga hiyo kuna mbo no bete tuwaya twili hiyo fanya zini mbo kwa gondo yamba ikambeta gitari yamba yani wewe sawa bio lakini wethe kindu kilangu kuna bunu kuiwa we mwe wa mundu ikona ngitano kuwa kamundu kabe kindu kaendesie tuo nende ywe ya nyona ndisi ni thane yani ndisi kana kwi by the way na kita yugo mbathi let you ni ndia manaye mundu ambe yaku wesa ikata tibona ambe wo anana wa maimbe yai mbona we mauthi ukona na alama kuna mbandiki witha we sawa ho imani la twasoma hiyo school ya bazimu azoma Kalesi primary school Kalesi ngalikosia no Kalesi no wadabi classmate mago mona ngao fe umwe wa mutumanu muno byo utakwata ze kindu eta wa kyanda wa mutwa amwana ngyo eta wa bundi wake boku asana manda kwata kindu maya kwata kindu na nyenela umwe kati wo bakindu tela tende we mwabani tumwe tobani yuzu manoze ni mwana ngaba akayole Junction irabiki wa kwa muno ogera wona yake ngeke takomana alama azoma mama hindia kula mundu yo mombu aindie ko yi mombu aindie ke wepu ninganya aya na yo nake mundu mwando ni wapi we bai mwando ni wapi no wapi we bai mali olete yani kende kaize ukende gundia guyombe nisayaye okule yo lezi aindie ba ayi busilo ni watu kibitisha karapanda munao watu wao yani gundia guyombe lezi wewe ndo baendete Tazo kwethiana ngo mimbe mwana ne tona kweli wezikulu wayo kulukulu mbona abe kendo wayo kulukulu na manyine ziethe kumbe cheke nengo kiai ba kisomone chai wathine anye wethe ni kala ndibwa wathi we
windikanthaga meni muno biu na thi kuithia na ibata muno andithia by the way ngoma yenda mundu andithia niki mundu atulite we kando pingiswa na mboizi na amese yo majambi kimako mamba mboizi yuko nanga gitala ga gubaya vai mundu bukusumbwa na indi kutunga mbathi kundu kutulite kindu cha muthembo une maklabu kwa Facebook neke jotile katikanga menano na mbede babe na bathina mebo ma mitambo ya ngalikosia Facebook na tuti naweza byo mundu akakwa uwe sente ende uwe kutsukuru na kwega nyomeka lile ibile byo tukasamba ziko by the way na kona naipata ibinde zingoma yo yaingwara nundu baye mundu eta wa katiboi mundu eta wa Ken wa Maria mundu yasoi na kasawa na mbage musia we ibinde zwe makwete ngoma ibinde ya 07 bandu by the way ni 07 yetengewezo ibeto wathi naye batagwe ibinde zikatibo yainite beto wathi twekianga wa muno letio ni muno takaka ka meli mali kaka ni wabe wako da kama mandala wamboruza media manzala kweli manzala yizu kwanda yizu yene bunde yaziayo ndi kwa kuna kwa tukonia kidogo we tukonia kidogo wewe manzala Munde kuna mbanzi nene ya chao mbandi Munde kuna mbanzi nene ya chao mbandi Nanengo dhiyo songa nondo wa miasu ni sao Nanengo dhiyo songa nondo wa miasu ni sao Katibo ya ina kweli manindi sao koma Uitwa mutibuko mwelu ayuko minandawa Uitwa mutibuko mwelu ayuko minandawa Ayuko minandawa Ayuko minandawa kila Yitu wathi tu okwozu iridimu kuna wala iridimu ya wathi kuna wala iridimu yenda Isamuya mbao kweli kendo kya me dobe beduka dobe diba dobe beduka iridimu ko kondoki ene kumabuo mabano ade bageta wada kumabao kugaba yitha iridimu zitha tofauti ni wazolo mbatingi ta ni sienesio ona ithe ni mbenzi yu saila muinete wathi witha uko ni letwa yiba Munde kuna mbandi nene ya chao mbandi Munde kuna mbandi nene ya chao mbandi Amungu dhiyo songa nuno masuni sawa Yusu mwinete yu Mwamina wobethio wewe wobethio Wewe yimundu aridi muamana ayoka yuko obethia Lakini zizi ondesi ukabo Kuri jobe de yukela imas Kuri ko obethia yukela imas yu wasomia kama bike kwa secondary ona ndiye ndogota bezi abambati ona ngaweta beke na nenge na ndipo ni zake zomona ngira ndipo we tiwe nye ndiweta ki ndio bitha kindu kilasini na bike kilasi cha monda we ni tepu na mwapi we ona paikindu nendezi ona embeza ngwana ngamana syani paikindu nendezi we ndikela waje baake somone na yoko sema kweli ona akili sia kwa yetha kwamba nye yu akili sia wasiela na yu andu amamba ndi make kuka mwingi mara no wethe alimu ne wonekela kuwe soko ni une no iboko na muzei wa gwe itagwa kana kaguke na tabia nthuku yuthe ni kola sia ndi andu ange zona ni amobe ndi ngai wakwa ndi hai kiuche so tumane so kuyani ni tumane toloka ona na kitio toloka mpaka muzi watoloka ibai na thi soko ni na thi mantha yaku nikenda withene na muguo wae weekend wabika kakeni wathi no soko ni akone akeni mayo wina yu muini weta waka inda yu
Nye neta wa sitwela nezikia yo ingawa na ile neta wa mulati. Mulati. Nezo kulendi mulati wolati cha ndo. Ai. Mulati azulu ina kola na diba. Ndia dio lati. Neta wa mulati. Wakole zikuru nawo. Gwe munda kola zikuru wewe. Makala mtu lage zake yemu mukayemu. Ai na tulie ni nyoga nundu upande wakwa waitoba uti. Waitoba uti muno na kibundi gege. Baito kaye mulino do primary uti nango kuna kitala kutu akuya mwana wake tukaina nagu. Anoka na mimi kunya kitembe baya mu kuna kitala uti. Yuki ucho kieti na wa ilanezi by the way nenje na naba karibu namba kwa pandu wa miaka 3 ndio nekamba kona mozi. Wendie bayu. Ngenye nende ndiye konwa ka wathi tikendo laisi ayo ugeto diwazi na kola skulu yakani dingambe mbandi pena process nene muno wele ambe yapo process nene muno kabisa ni kwati azani matone la medukezi kano mundu wote wakwatanga na muzanini wese process ni vandu kendo chambe no wandu mayazi hainende nambe ombandi wa mukule na mbona ndia kuona wa ko mambandi uke yakwe nyemwa ndiambe kiuni kenzani aziano ndo mundu amaniye bakunga ma stage akaina mundu kindu chambe nongina onondo mukona ako ya ukambatiwe ukoko na ba live ukawede ngitaba asi kwa ndungi ni wati embenzi wati kithembe Kedho nako nao winite wewe kape ila ito backup ya mic. Umano balance mawasi ama mic. Sindu tuna umaniye mbandi. Ba process nene muno kabisa. Kama na ne usindu tsiyoko. Yeka wadozwa kati ngene ba mwebundi ajenajo. Pe mbadi ngene bundi. Mbadi zembingi ona kimangu jo wezekela mundu akila zeyambe yo mbandi akambe yona kimangu. Aye mambe yawe. Nikimango keba webundi. Kimango naibata munona kawathi kaka Anita. Anita naibata nako mbako no munde banongo kona mbandi nditi yanda kakonite. Anita. Niko na ebundi asi. Kwako orja Anita kidogo toke. Anita nisi au ambitise my dear aniwikiana ni anasa patanaku Anita nisi au ambitise my dear aniwikiana ni anasa patanaku na wewe cool yugendo ke kadiyo Kachobe jawa dizo kunwara ke rhythm yayo mwambeyo yamba kwambeyo saila mwinete yu DJ Yoton ana wewe cool na tomana kula wewe uketelo za ukakengana wewe nae ana wewe cool na tomana kula wewe uketelo ukakengana wewe nae wewe yuko wabedwa pe yuzu bati to you kakoka ba ka solo nako kaidiu Anita. Yosuna Anita. Mango katibu masaje na Maria kana kavumira bidai. Ken wa Maria ebindesu be to wadi kwande bindesu mako na to iti tonde. Fai mundu wako na ka kindu kete olikana ba. Agini wadi ulana ibata na go pe wadi wo mete weta wa pe ndeti ya chomete. Ndeti ya chomete na ibata awe na we bundi acha pe wadi ungi weta wa tende wa katimba. Ambadi zuithi yasyo ni wathi kweli wa kwete ntebe withi ya ndogo no mundu wako kulie ndio zwi we Uzini wako no mundu weze
maisha makwa ndikambela onene chomete maisha makwa ndikambela onene chomete nondwa matasa none kelabu kwa mote nondwa matasa none kelabu kwa mote kuamberu jo Yesu itawa cowbell ketha kekasio kwa onapati recording we record album yaku ketha lazima kethe po yonekana gaka ngita cowbell ni xiana ni kundugana rai twitha twitwili keba na keba kangita na be kangi ketha kabua utambui ila mbui ya mbui kia kama ng'ombe oka kuna wanda ningi kaka kona ngango oka mundu akirembe Pabe mambato be kiligi ta wo kikunia wao bo kirembeni na indi cowbell ko twitha tusiot muno twa ku direct ye punch kick kethe apa imundu utona basa kwa kethe wanga zembe ko ene ukethe kila mundu no wite kila kindu nduki ani ke muyo wako tondu ukakona wathi no ke moka yekia withi ya wa mugamba wathi ndimo no kwewa wandicho wa nengi mbandi sia mbenga zieta wakatendele tiko kauka inda kuti okasamuna kauka ita inda kuka wakatendele kau inu waindio manda ya nandiye pandu pambe kwandikwa nandiye nandikwa no uyatia enezi okulya nambo tandia lakini uketha mundu wayewe ni murukomi wambara ndia nange yu mundu tesi kuyelezia mbene ndiyo manda uya nambete kia uniform ya skulu na ebilezi watu kawe zone kana wandikite kana ka skulu nombe ngo ndio manda yo yambara ndia na saizi nikite uniform yendi ende bonga yetha na ndo make ni kwithia pailio unoze ndiye skulu na ni kwaza ona ndiba kubya musi na thi bandu beta wa mathuke izika wewe ama mathuke ngoze unakumere mbali wa mathuke sisters ene yu pandu pambe kwandikwo wani na ndikiwe mathuke uyamo we tindethia nengine kisomo baikendo ukwatia wandiki wacha ukingi ni kamwana kanini no ndethia tu kango kule ya ndethia wende kacha qualification ndio ja ndethia we wandethia wende kai kwanza ni experience nene muno no mundu ukambia tithi tikaithie ni ugusomethia banene muno kila nama ni we wenda ati mundu kindu chambe indo ino wabingo yindo wana wabingo yindo education experience ya ndethia wabingo yindo ndwathi kuithia umekichua sione siabona na yatha mundu ozwa kundekitheka pekindu kitwa kuthithia kuthithia kwa mutoi maleketio isa uingia wewe utamenda kugutuka iko notungira wakulwa yaze ai kulika zindikiti na ipola ng'ombe yabona twawo kanyithia yume kindu kiba kitha andu ange mateze ona kunichu andu ise ni wathi kwithia na mboi iba ni asia na thathe kindu kitha kisumbua ni mboi asia isia yambe ya minia valesia ye wewe lokoma mwana ebo na yundo ndiye kwithia magurano na ndu kala masako tikwenu kamwe nukite na mboi ndi kwa minimosia mwana eo magurano yu wingite ndo ile kata kenda mboi kwatie kana ka ukwite nengina kaito na matambia mambo ino ingi umanene na experience yinweze we kata we ndwaza mwana mugune kuto mwana iba tiwo wambo inenge wambaika mundu weke kwa minikio ba ya asia ya kabunne kuto wabunna kuto kayania keania inya aibuate ayuba wewe chao andati ukana ukona bo wewe wasia ayoka yona uyambo kayobunde ainyungiange ithia ikazire ko ka mwitamba tambe ayolwa inge ayuma nduki asiokete ibine ya inge ingwedi na experience na ende with you kanyithie indo siaku no eno si indo ubikabu gwete tutana ko twele tonge ko na tonge ba tie na wandike wambuita no sendo mama zako nezite thia na ndo inge mama zako na kitwi kenene yi itawa muinge east andu magwi mesinge wa yandithia muno timbo itano kane komi uingite mboi 24 kwambata 24 malondu ni mwe komina na ng'ombe ni na ende ng'ombe kote zie ba that kindu wewe isunitsi akwanganya isinyo ndethia siyo ita ndithia
kuthi uingite wanyama 20 wani kindu kuthi uyu iziro nderia kama kule ana thiete ngita tena jilemo ndana je andumande tena nyo challenges imwe ni yuta wendete ukandikwa ni mundu pe andu wenda ukethia momekala ilobi aku igunde thia weka ku aya tonethia wikalao musi weka ukoko kethia kwi andu ndiacia ni onthe lakini po amona bete ukethia uzala waku kindu chambe gukwata matuku 27 moyo ungi ugitothela sizu kila watirwe bubu utumia ene chathendile anu ise mundu andithia by the way the wise kikamba gutwika mwithi thana nini mbyu enzambyu mwithi atwika enzambyu ise izu ndwina kindu nengi ndwetele mwezi wa mwe ndwina kindu ngusu na wendithia wamagoni azimu maikuya wena kuwe icha wendi wendu atele mbesa twinambo kwata mbesa ona itu sindo cia muthembo zu ukomanite na mundu te wakwelewa betha bena thina na yu mundu athi ndije no wetsa kendo ni undipendi withia basaba kele we wa mazago no endie maguta no bai mundu gukwete ali we kita kwikalage mwana njeji no yone thie buyagu ukauma kwaja ukaya kila kita wakibwa ethia nisio ukaya isio mbingeki na jai kwethe wabona no nywe kibu no ukalada no igwa kakele nikena kibu na we within thia no mpaka inge we letio koti yanenge ngoma zikiruku etha we wa ngoma ni ukethukia sana imana masa by the way andu mandithie bina kwithate na radio bina muno pio no letio mura ya masa letio masa na kukipu mbese inde nyendie tha na ngita na radio na buku wende thia na ilazi atule indo saizu sailan indo kwanza na zikote zibata mundu kukuna ngita ngizini zikita elewa ika chao ukita ithia indo zebisiyo yaba weno iwo ukasongezia kabila ukasongezia bia kana kiloke kalila siko ko yete ngoma wezo ukeo kukuna na zioka zia bikaba ndo songa sikaisaba ikasioka neke nungo tabe ne kanyi ikasioka mpaka ilawe so songa kanesa ayo dio nyithie bike wona cia dindia ngo bambe wagu ana andilikanye bina na ilazia undu kweta wako sino abike mali beki magita wazenza hii ayukuma kwitu bantu wetu amati ngina ko sino ni kirubia na kilomita 12 indo ibingo ya wa saa ile bau ayo ndo azikulu nyina kodha kwethia weekend muthoko mianda off wakele wakachu adaro wachumwa kwa na Sunday school aye ndiye mwandika nayo zito na you onumana weta negwe by the way onye ndia gwa ngita kinagwa ngoma nenda na radio kadhaa kawaida eto ngeta wandenja ndenja ndenja the ya lolika tumetungi twele enda ya 40 ya 40 liters ene na metona speaker bau na tidinde na panda nyingine na very important na wala va panda panda tilazima siende panda zaingi ota muno nyena gwao panda nundu wa ruzoni kwanda wethe yawe yo na be kindu kingi tobe ya banji sika kano kilijikana ba ithe wo panda kethe kindu kibwa ka indo uyu wa ruzoni ukeke aba ukathine kabu yethe nyekotene babe ikotobe ibu be sonio ingi bo wite kweleka mazoni tata tuyua la none oba uzune leu tile unenge ona zaingi to the wona kilibete wapi kwa bandu indo nenge ukazobe kachoma ukambo kububaga mulaki ukabebye na moka ya zwi live ya mundu ande mo ya mbemba miondani okwenda mukabebya kindu kila ni zitoya ne sai manga kwenza manga sindu zila sia miondani ko nundu yimbemba we no sioya lakini taizio kwatu bemba ti munota ma kini wewe ndayo gumiondani ndo mo kulika alape winje tawa kuithia na makai fulani mwenda na timu fulani mukabula nyindo kwe ma yita yibe bandu teza zebende bera waro na yune experience ya ndiketo neno nene ayu kote kwa mbolie ko mwenda kethi pe mwana si manga lego ya ngitsu mau muka kwa mane abandu yubala mwithasia ithe be ithe kai gundi zithe kasia la sia ene kana sia la sia ithe ke nene kimo kwa mane agu mukapulanya indo
ukambia kuithia Ken Kennedy kula gano zekate kau kate kiwazia tabuta watu miagezo ngona mwendia soma andike de KT sindi zine kate kane kate kwa mugule kindugu atuelesie na ndakarume gezongo nakadali ndogo lake somo jaendie lakini akangula tija tiu ya muthuku ija isi ando ingi bio magiare maina mambe enderia by the way ayinge mo kasisia ayo na by the ndiye zena zani miana na ndiko masambia on jimezi ona majambi kitio mamezi ona majimo ndayo kila mundu ni yupe asani tengebete utengebete aloto nonga myu mukanena kisungu ekana nangewa yae ai munene ayikwelewa kuelewa na kwenele awandu numanga ngemo mama ukeo numanga wa lakini mundu munga mu ai munene withi utungiria kisungu ni kuya mai muno biu iki atano ndiye zia atano nao ndiye uzemo kweli utaje ona yona ngalezi yake angarete zinjui nini gidoka moya munene kizungu mame wogezo kega nundi gato zilini twake no ayeze yae ako manazibonza bulani kwendo muzibonza musungu zibondo zuke twadelela inge matweteu ainge mo na muzani ula mukali uteke ndusi yake wongelete ku yakulukuloteleka aige mo maithame asomo we maithame asomo vidizendi zake zen neta wazedike kana mwene medho ni omwini onagwa na biado kela ziando sawa azeta vya kazeka uke sawa tamo na kaya ndete mbali sana hata kama masomo ilikataa sio kila chao sio kuna kila mtu ndiye mrandangwa mwa sio kila mtu alipagiwa kusoma kila mtu kuna kile Mungu alimpangia otherwise sio yakanito mwe go ni mwingie kundo kweta wa kaskase kaseni ni bene kase kumbe wekula kwa kase ni kase wekula kwa kase Kennedy na mura Vincent zaka mo dale makase kase iba mungi na magede ka muno magede ni ku we kase ni mezinge wa yanu na nge wazungu ye mamisi yu kase anduma ku mezinge wa yandija na nduma ngaliko isu mesi ona mwana we wakuma ni mesi wambe yotangazi ndizo diuge ya mundu ina mbuyi tatu mbuyi we azibingwe utwendike nilikano na kwa by the way na studio ya kwa mpewa pe uona odedia na idea bandu wela mwenda mwepata na kuededia mwezi ndo jari uyenda abaza na zobete studio ya kwa muteni we ngeke maoni speaker hii ndo zidi mionda na kwa media babu wa kisilo kama yatoka kadonzeni ngolo muno sana kadonzeni zoka una agwe kuna ngitawa kuna pia akuteni makunidi gani akana ndio amekunia miaka how much ndio hata sieni mekonite nangi ndo tale kuma 2010 niona ameambia neza yu na noko kana nayo 2013 niona record yu cassette yakwa yambe 2013 waka record ya cassette kamba ile we nye ondie diani noka nino minezi umaguno ka ba magutano machumbi noka magutano machumbi na kwa noka na ndio za chumbi na ida sia ba kona disika wezi kathome bene muno sana kathome no bene yunandikitwo bukathome ba mundu ekazaza iwoze yenyazi tela yuna nandikitwo bukathome baibandu ndeze bukukithini ngalikwesio nthe nandikwa buwethe na ila chabula mine ndiko ni ngitazi ya kwa bula mine bawo yuwethe ya nini ningona pu kathome andu mamba ndi mayuka ngoko gethe ya peithangu ya ambiwe bu ya wachumwa magutano machumbi kila bukieta wa sawa mendanga ba umuno yunye wachumwa no ndiwe yani ndiye mauthi mbandini na thinona na mbandi yakwa ya mbene ndiye ya nguoni labasi anayo mujuaji kuma tene wana imujuaji ngao kisa mondia ina chombati akili ngai wamba thimiayo na bikambe na bikatene ngabula bulanga namo ngazi ziolobu atarosabi na zani mone mendete ndia zie mendete sindu sia yani ni mendete mundu ukumapepa nukuona mundu ku enu kalikangana na mwala mazikala ngamawi alamo oke ngamawi oke ngezo mae kindu kila ngwenda ingitayo mwesone ngazasi yalo
ngewa yu wis ambo tumbea but ti kwebithia ikaloba yandu mambe kumalwa maumalwa titiwona kuba na sagenda sagomine wathi watweka uibote tsokunenge ngita ikobuno bono kiyo yani ngunengwa ngakuna ukethia hai undu ngunako yakoguo ikili dembe cia kuno kuengatelema ngekalo machambi maugewa mazi we tikwenda mundu zwe tubetangie we ndece chobo we bazo tegira ya zolo sezu ndina solo yu ngamba ngaya wambo ngamoba lakini na kila kibya ngama buyute so mina ndima kulia ndi kwani nikoseiye ba ngonie nesa maimbe yaje saila uko na ngita ati ya kiki ona mundu ya wambenzi uya wa kithembe etha ati kiki na yura guko na guyo te na kwa kuyango na ni nyoka ndio ngomite kodi la yonu kuwa uzi wa plan mbati kwa nati kiki nande unesoma na kwanda beka monana ibata kwani kwa chenuke zike to Jackson Musela yangati ndi kaka kubeka rapiki ka kwa muno ka ketheke balaka ino ka mboni yange wa yambandi Musela wa mboni yange wa yambandi no kanga mukula zai na hini mukulia no ndi mundu aye ndo myambadi ye kangata ni nambadi ngamaini amakambia nanduka ine mundu nge no ine mundu akaliyo siumia onge kalane somere to maundu na makulionge wasya studio whether enda bitu mpaka minimum ila yende kaba ya studio anunu nyenje na mundu on support pa muzalane wako kwanza ndio laona andikitwe ntanandikitwe ngili nandikitwe ngilile agini ngilile kwa mweso wa mwenye kwedia kwedia matuko myongerero kwa mwenye nandikitwe ngilile ende naye muyuwa mundo ngilile no asevia kwanza ile kwa naisa ndetele ingura byondo neka ngilile ngasebu lakini bama weekdays na di kwedia yukula na di kwedia ndiamba ibida indo ndiambo sioba bama zako na ndwethe ya no mboyi ubingwe to mboyi itano ina tulombe tutatu bawe kulogolo une wetha siai ndithindi sioba na sioba yu ndiambo likakuwa myondani yene ndithindi kulia kibalwa cha kuima kana kutema mabia na tama mabia na tama kazi ya imando no nengo mana tano na wewe yani kuye magazi ata tatu hizo ticho yana matumizi ni kwa na edikie ba bandu ba tasi ona ni mie tano bandu njuko mina mwaka 2014 na niambe sila na tabitwe studio pata mundu ukonza pote na wadi webina kwanza nyo ndo akakia muna okwetu wa Carol Mutiso biado ona kwa na irasia ende ndia dia ndia dia ngal iko ajangala laika da zeja David Mutui biara ngese kakaya munone Mutui wito etwa David Mutui na agene Mutui wagu Mutuko munyoki biado kata ni mwingi sitwa ya vandu okay mura vayan the last one biado akase sawa mutinia muno Jackpot City and Lounge Jackpot City Lounge and Grill ni matambo the shows ya gusio ndhe tuzona na zaba na projector live ukaweyone no Jackpot City toka bu Jackpot City to amdo ya kasama thank you so much kondo akakala kile bina mwekea mashabiki show sito sia mutongo kevo wa katanza la ya biado ngelesia mudhumi nakira mudhumi amudhumi nya so maingi kote ya matugulani ile mala acha mudhumi acha mudhumi wa mbui unaga San David biado isha vina as biado okay as kedia mwana osu aiva wangilile moima pete mubweze muna osu sawa kaukule kana nukwenda muka uakwende okay akwende obiti na ingi ndethe mpole aimana mukulia temandanara kogubo temandanara nundo na kwengo manda kebeti ngo kemanda beauty mobwa ona kana manda kebeti undo manda muse winde yite zeme ngo kubonanga namba yake ngo namba kwa manenge namba yako kwamba hivi kwa nenge namba yako pema kai bametwa na kwenda kwa mana kuba support mbali tambiro likandini namba yako ni 0701 54 57 95 0701 54 57 95
si namba ya mundu kake mwenyewe mumbu ya purity pati wa kutu si namba yesu mwika mukonio yesi mukonia baadaye vini the response biado kaseka uke na uke wawe moyo we kake waka okay mundu kwa Michael Muria sasa muna osu ifiti sana ukimie uende tembali wadhi wako wambe kutunga lola wadhi wako wambe kutunga weta wa kisomo nikyo mundu ayi kisomo cho mundu ndo asoma nenge ndio na umalo ndiye na asoma akwa nizanekana mbota byandu ala me school oyu keda we school ethe ni mwitu ethe ni kimwana amuyambe yakulukulu baya ute kwenda nina kisomo kani motabie maicha ba undu withi ya uyona wi moko ni masye tiwo withi ya maili wale kuwe uze wa mazikulu ya imanisha we sawa witha imanisha yuwe we sawa anazi imaketa kana na kulenge motabie ya makwewe maundu ala mendiye kuona na ume school ni mama atumie ni tunga akili tina naona nambana keke na somi tu challenges tumona atumie nonie na kutumikana into ya naona nange mundu oyu auma school ndo kwatwa ko kombaka nasi ukewa hiyo ethe ni mundu moko kewa ni watu wa kosi ya aidha kutuma au kutsuka zindu sio kozu ethe mundu umeakatwa kwa walimu zindu sio kozu ukona yinyene ndiye na soma maundu na iwe maichondo mailie nethia agike somo bo undu kiweta achombe pe undu kiilie sana utena plan yoyote utena plan yoyote ndo karatotia school rero sabule kwatika kukambe nganethia nethia kane nandike wathi uweta wa kisomo nicho mundu na ne atulina watula twaitina na tuyamwa soma hii message na mete masome rusa mete kukambe mbeza wazare ko dingwase vila we wa ina na mundu ngimbati ya na ina na mundu anomwe mbati ninenda ukethia ninukanga kona ukethia ndine ngwalande iyo but ina kona no mwe chao feeling ina nama na kwenda wao wataka experience kidogo ene kwa watu wameze kwa kukambe itu rhythm ya sabale kaduna moto wanenda musome moto njale moto wanenda musome moto njale katika musi unowitu mutele na wamakwa unowitu mutele na wamakwa angeni njani na maoya na mane matolo ketene na maoya na mane matolo ketene kwanza tanjani we umekela cha mwanda wendwe we umekela cha mwanda wendwe yikendo chenda abo be wajongero wara abe wathionge wabwate weta wakana muingo kana muingo na kugegera engi oba unende ona sichungulizia kwa zia ndivyo ndiko na ngita zia kwa ukithekani ndio kiona kwa maana mwetu by the way ni wo wai wa mbepyo kwendana nake ndaendana na mundu muka ndesi mundu muka we virgin go panji ni mundu ume usiwo wai wa mbe kiara lake muingo no gethia nandikitwe yutapa next motoi niwe wai yani ni mamai atoi bau ingine mundu ade jani na abaza na wau gareze ndio no wena zindu cia keziombe ito agaje one ja mbuzi na cie zao no wena mutoi muingo eta muingo wa mulonzo na ndambula na ni tene ni ba obu ingewezi ya 2010 kundu na buo toka kai kilasi cha katano bandu kai kanini no na kwa nai mundu moni nenge yuko nda yupo undi tunga wathi usinye mwene na ina miaka ikia 15 mwezi 15
DJ yote ndege mabikia unataka kupatisha mwendo. Na tungai ndo wajuzu etawakana. Wewe class 7 nawe ndiye kana class 5. Wakaini kawadi wewe ni kidogo. Haya, kawadi nako kenda. Wewe wa blind wewe. Ye vajini mondome. Kana ka sweet mind alinendo manye kadewa ka kunia neno imenenda kana ka sweet mind alinendo manye godi aka dunia neno imenenda kana mwingo nenda umanye nesaki dunia neno iwembe binanuvie kana mwingo nenda umanye nesaki dunia neno iwembe binanuvie. Kendo jende kendo jenda haya kanya bage volume nezi pe na volume zara by the way na mbati 10 volume 1 ina mbati 10 na volume 2 volume 2 ina nana kwa dalili ngisi ya volume 1 pe bana ba pai kana muingo wathi ungi weta wa kisomo nicho mundu ungi weta wanzete mungi ungi weta wa musio kazobya musi ungi weta wa kakethe kaibala kai kabila kera wa kaibala aya ungi weta wa sindu miaki ungi weta wa no kukwatana ungi weta wa mami Mary ni mami wa kwa musi ungi weta wa ko yangune no ngwayo kwejo ko yangune ini ko yangune no ngwayo ka dikindu by the way kitelea wanando ingi chombe kwa hiyo yithia disikaru weze mangwa amake woni meze monola mamba yindwe wa witwika inongu ngo disikaru wezo wawuzueta wezo ngo na yungune nde sawa kwa witwithi tiza ngune tio yeso ni tamazoni alange na inongu goto noya ayendo soya yindia siamba tiwai mupwano no kiena na so pia mbandi na pe andu mukoma no na moke wako ngo support uketha wikala wetele la support ko da kutele kwa muno paicha itibona isie nina saubize ngune yakwa na yambo bo miziongu lakini nayo nundu na kwa ni omoi na meza nize no ngwayo kweza nizana wetuo na kweleze nentie ne kasakenyi we kasake we ne kasayuke bandi yakuna mathina mayo yotedia na thina record. Thank you. Nice one. Volume 2 volume 2 ina mikonyo ile kinde namba mama visa pe wadi we ba uweta wa kwanza ni wito mashambiki mambia sawa but ni audio ni mando ombesa sia kwa mbodio merekodi pe wadi we uweta wa radio ne pole mashambiki makwa no pe wadi ungi weta wa asandi mutaikangwe na wizara ya afya pe ungi weta wa unambi wa Biblia ungi wa muthoka we omuna pe ungi weta wa ula muingo ni kya undi mukulya kwa wendiara kwa muguli tu wenda uzu muingo ni ukulya ni chao na kukana kake na thina na ni kumboka wisukulu ndo wa aipata na kwa muingo ni ukulya ni chao na kukana kake na thina na ni kumboka wisukulu ndo wa aipata na kwa kwanza tela madhuko makethe kaka ni kukwa chunthi kwanza we wampendete muno na wena ina thina kwanza tela madhuko makatha na wa ni kukwa chunthi kweli na thina mwingi ngoma yendete kariri mukako
kila imasi nacho kiende tu. Bazonge tu. Kazonge tu. Bazonge. Makule mundu ekake. Wapo kwa mbandi demo. Usinora wewe ya mwambiando. Mbandi. Dizika nabe imoto no ndanji uona ngabindio unga kwe ya kwa ndabie mwe wese undanji kanano yani mbandi kwambia mbandi ndia kwa nalika wadi ni 2014 bo mbandi yakwa yambe na mama ngone kwa mama ngone mama akitombundisya kwenda una mando ambaka chao recording next ila namanye nunga mustange ngakone andu wadi bandu bambe kwandikwa nandikiwe kwa njamani sino mwise na majambike mamwise etawa mutolani maitangilika mutolani niwe wambandika wambeu yuko na chao kwake nakona solo kwakuninga mukake mugezi wadi wapumite muno wai wetawa nani mumbe ndau Apa umito tena we lakini eke ni kwa this LSM kala kanga kuna mtu ndio kala bala tedi we Ninyana kwa thie mumbe nyekana ingawota Ninyana kwa thie mumbe nyekana ingawota Nakumatwatia kuive na mwaka muthelu Nakumatwatia yupe matuko mange Tukamba kwa ana ngalika nyeki nenya mumbe Tukamba kwa ana ngevithana ndia makosa ndio kiambau umekwa mutolani na umekwa mutolani next naendie kwa Kialia toyo wao ngoniembe no zedi Adam Zigiki Agetheke muno Kialia ni by the way ni wamboni je tumachimo no tata wakwa tata ndi matala kwa watu kulia na bukumanie na ndo najua kitu kidogo cha kamwe ka kena ibata muno nako pio na inaka konango stage ngawa mwako note ne wo no tene kawadi kenda ati kaika avukomane asia avukomane Mombasa ne weya ne wacha wendi koke kula kokenda kula lakini nongo no kangeti lazima ka ni tene ni noli longai wageni kula Nisiolile ni tene alabu yuone the nonge wasani ati na no kusoya niwene yuche tanisikie ta mundu ni kuna mbandi nene Jalo kuna sia mwendo tibobo yu Jalo kuna katitu nukezote yuke no bukoma kuna sia kwa nyoko kuna ziwa kele bukoma mbandi nene tiame nene yume mbandi ni tano ethe ila nene yubuze ungu maima kati boyi keni na katombi mundu wowote na yathia wai na mbandi izo nibina muno kwigwa maiko na to bandi tonge bawo yani mbandi nini pepina yuke ndugini kengeke changi yao kathia ni wolilwa ni chao ni lazi aguno ndo ako nazio uma kwa Adam Zigiki na uma kwa Malombe na ali kwa nani Kilinga na ndiye namba retu Kilinga cho ni nake kone binda yasa pyo Kilinga na muthuko mangie muno pyo tunaje kama Kilinga Kilinga be kaka Ndumi iwe chao nano iwe mwana wa makosa Ndumi iwe chao nano iwe mwana wa makosa Naibata byona guendo mi wanda kulemba nzani wese aya yukariri mukenda
Be kange na ibata nako kenda taka kunilaba. Na kaka isi sonde ni kwatia bai wathi tonombe andu aigwa bau Chothe ni chise bio. Kukakilinga ndo kalangile muno. Ni bange na be kalangilo muno pyu kabisa ni na kalie kwa kilinga pyu. Ni kalite kwa kilinga muno pyu. Uma kwa kilinga. Ino mabutu no kiende kwa katibo. Katibo kunacho. Katibo naandikio kwa katibo ita solo list. Na ninato itaboni solo list. Batipe wakati wokie masawe thani wambo kwatana. Masani njama ungi wina wazia wakeli. Kwatana yue thani nyungumu mpaka abia chao. Wazia wakeli. Ukalika muna katibu stage? Tikendu ki ona majambi jala menda imbandi nyozi akati boy. Sana baka ni mambo nete kwa. Yeye na mayo ngole baka atumye kwa katibu. Ndi maya na umie ndi maya ndia uma. Nondo katibu ine kokube no mbaka oketha kwazi ni no umie. No ke sound nai ndia uma. Kana zindia uma. But ni zao kwetenga. Ngaboyo kamana ngekara. Kamozembanga ngasola. Ndia uma na onde no maito. Tia yeni na uma. Wadi wakati wa kiocha mashambiki. Kwa ina yuta kuna kitanda wini. Ni gono mwazi ya ni hapo ni gari zingepete. Yuenda tebigeba. Yenda yu wamba to biko bandu. Aya. Mashambiki wenda endi atendi. Kana mboko na nene ngwe kiba. Abinzani makwayo mwaya mana mochene kule kanja menuka kulobo katandia kuwe yanga wa mutesi kunena mwitanithia kuzambaza nge wacha ubungu kuuzu wa kizilo moyo ngamba ninyo mweyolo nge wacha kwa chathelile mingangane yano ulo kwa namba yakwa moyo natalaisi kukwata kebelaki mutesi ndisoke kwata ndiako mangyanya to ngizobika bone bumete nikutunga mbathi nzio ila yitu mama chambiki matambo akazita tikwe kadhe ya mana ondwange mwe kadhe ya ona nyuni nezimwese kengaweni nainie mbathi mbinge zenguma ando mai batana sio kama mimi nainie mbathi itakathela onange makweza kwina ingi ile koti mwe mpunzia mwakokenga wana tangazi mareti mubume mbe wakwa mwezeni yara ya mwemanye kwa mbe wakwa wathitaka ndoli na saa 5 na la mai mamanda wa wale lona Michael Jackson na jomeni ambatha pezi mukani na makinya no la sabuni pe kasululu na katumba tele nani ndiye chaka manda mbuka uluma kitundumo na sio zakatibo isande ana satanya kwa na maze kamwe tangikana kakitwi sove ya moze mwake moze nangaye mwadhima mwekala nyene sano yolani nyebyo kanane na kwenda kiuni byazelile twekalana cheke mambezite nati kwa dhukuma zetwe nati kwa dhukuma zete bieni mo kamba meka ni wana matungia ndo mbali ala menda obu mambe wandawa mebe kivalo kweza dingiria nguma chambala nemo ba kuna hoya methi mbali benila na inie nigende matambwe machambiki metrikile moene mete kwila simi kuteke lumkemwe kini kemoyu laki akilide ke akilide tenda ukalela ni nambala wakwa na bateko ligana naye wala kwatia mwatia ni aye wo se wakati bu yiko yonga mabaya kana keni iko ya unga mabaya kanoka sawa kanolongi sana mbandi nene eva kwa minute ni wisikila wena nenda je kilungu kicha kele ndo kembika kicha kele ndi tabika ba ni ingitani sisi amani yoto nenga acha likapote
mugengi wa uno abinza ni mwendabye no motabise ndawane wathelile ni mwewe atai muno no mugengie atenyane na miwe nikwinana nenoka kuwabwanya machambiki na kulate na kweneso kila mwini amana aungamilite ba nombe mwagu wake kombe mazindano madhala ata kwetu wa mazindano machambiki mamusakwa matola zimilo meyumya masakwa munyola matambwa na yumwe magenge na thelila matukwani nyomo bumete mutaze no njaro no mete na mbodhukisho tungi wenyu neteleze lelange lakini njoki enge machambiki matina kudinda mandenete maimbe ne mene na no mwimene na mayane na kolile umyawathi mendetele na muno maingulia ne ka kwina maine weno no nywe makwata cha na mayano ndo nati nyotha wa bailasi mayo wa rinji no na ndo myambe zambinge ndi umyawathi eze tikayeko ya mana ni cha cha tumya ndeka kwina wathi mayambe yombe soba kinga wendo twine kasita ndo twine wathi mondo tumise etwetele muno mambe soba tinginge gara mene na meyumite membe ya tabadhale kama mi nitewe netwine ndima yana kwangomya wathi nenda kemenda wane ngolo newa muya lambe soba imumise wathi mo ngamba kuyona nondo mebatana kwa manita mbwa mono ona kethe ndele umya wathi mupya masonga katipo indanthi yakwa moka kamaka waita mandetu kungunu macha na kwa nondo nebata na masana ningo ningo na mwako mumwise wathi mupya megotinda mainasya we utoe mwai mbazi siaka senda nasya peke nukita wa musia wandu matakezi undukithukuma kila wiwa ini maitome ya language ya maimo musia wani feelings kila kitu nuweze yunye kwa kubingazi wa munde ya indika kona ngita ndiye kalicha ni ndito nekala onokambia kamilioni no na we ndukakona ngita kamilioni 5 ni ndiye saibwana yukendo chuchu nicho niumbiti cha kuchoke na power ndisaniba ukethia yani attacking isia kukwatanga siata yuwe wezengwe ninye na okona masano ndo yumasa ukawikira momase obugwa asobugwa wathi usuwe mweu gatibo itio na masatio my studio ni mweu yu onanda wewa bando nyona nini ndio nguye yo wenda kawathi kwa ndo meko simone kwethukizo ilungu siano naona withia no nina kwa tie story ndo yendete ona ndio ni ndo tinda nethukisia we niki tatse niki nengo what do you say to me naende ndo mazame tumato kuna chenga mundu kake na ndo ingi bane ni mazewe na talent ndo singita na nicho kitile de madini yako uvuma kwa ndezito yako mwene kindu chambe kila kitu ta challenge na kithi awata challenge upande ni wa ini ita yu matukane ne bange amba ndisi akwa ngabange langu kadinga kuna mbandi aya peki ndukimbi awo muno kabisa noketha yani anyway mundu wethi anangoyo la uko kube ni utethia mwana musiki takwa upande ni wa ati yu polio mutu ino yakwa ni wa imbika wo muno pyo na lilikana ni mikonite na mikonite 2020 na yutu 2022 na ndialige bisa ani ezi wathi tunokone kana muingo pe wathi ungi wita wa mama Esther mbadi zuzi eduketie siene bisa ndo by the way ndo mama tukwamenda yelwele bisa ndo uko nite wathi melwelete bisa wathi utu ukalike bisa ni wa moyo mwingi muno aya pe support ya mbandi with ano bangi mbandi bando miyo yokombo andu na miyo ukona sindu sia muthembosu ngaramizu tionde sitha niguite nye mwene ta mwene mbandi anengitio nengi ukezo yinye numizie mbeza bambiando kela no ngwandi kwa banga nengwa kela ngone ngwa no me anu ndo kuna ongita ya solo stage utsune mundu ranamba kweyungamya but wo malo ni with our itanji support tena support nene muno pyo haya mashabiki mweyewa akaketu ongamete bana mbandi yake atokire bana esura mondonge atimutegwa ukewa wake mweyewa ondo iselete na pala weyo ita mondo nde kuita support yeni mwenenge undo nezina yeni mwejo ni mwenenga naye mundu kake
mundu wa masatu bini abau ito mandana ito kunya video akatumina na Solo Sita tumina na Singara tumina na Lipua Junior ndo unye video akwati ane kunya video very soon pe makai fulani ngwate ye na ini sibabe mashabiki mako na ko ibindambe unacho yale challenge ya YouTube aje shani chokio bo but kichane ni woke ya fulani ngenunu kino kola mwingi yue kuya ndwange fani kenye yitwe ya emie withio kandika channel cha kuka bingwa awa bingwa nundo mundu no kuona wikite kindu kinam kisiobo aidi ayandiko yesietwa thiba o yewu yaku withia yupa yawe ya mundu subscribe aenda kunge atono dikunge mbati channel cha ko lo kwenda mbazi cha kwa live shows ya kwa adiba YouTube andike kake boys band alabu ilo kuona ambe the makini muno pe imwe sisi ya muno i subscribers channel chakwa kina subscribers to something 286 ene ni chocho kiuni cho channel chakwa izungezingizyo ndene siamekola nengo masha ya Facebook pia ma subscribe thank you so much mukake kondo kwakuka manake namba yaku mundu enda support yaku nitukwenda tonena tuenda no support yana tuenda no mandara to mano tukunya wazi ya video niki tukemo uchenda muno tuende no mandara mano ndo na kokelania winengo chumo ile tu imandara uti sawa na inde tuzo mandana kelelembe be kwambata tuona ngade mbali yako kwa Mutongo FM wese kwenda na maendeleo kuchambe manenge namba ya kunekeje mina ya kule ndo mekeje twambire ko mina masai mato kona chenga namba ya kwa ulowe ya mitono mienda tetethanie kwa bundu tono atono ya yenda ona kepeti ndo azanoenda yekibeti ngwenda nenge ni ngwaze ndienda na ndina hicho 0701 54 57 95 kwa alama kwa taziambola 0701 54 57 95 wako nezuwa ilongwa ati ona kuna zake ndazio tukundipo asesimu yakwa aya yu mina yakwe landongoke dia bambi yando ingedi setsila mewa nitawendete kundu kwa muthembo wiwa ingedi wano tume wokethia ukalanie buku baibika kuya miangoni lakini ndio lwana alama pata muno piu mbe namba mbia nenya kwa yeta wa Mary muthaki wa Ntoka engaliko cia kalesi bandeni wanu nethia kwa kithiki ni wa Kisando welio ngaliko cia kalesi no aya nisikethie sister wa kwa yeta wa Rodhi Mawia basi nai asabali mbro aya paka yole injection pe shambiki umwe wa katibo indamu yeta wa Kalo eta wa Mwangi ni sinu mwezi Mwangi we mwezi mwana Mwangi na kiveti chake Anastasia akana princess na Ntanu haya sio kenikeje shambiki umwe wa Mutongo TV muno weta wa Stella Mukethe ana ndeno kwanza ni wionake matukwande kwa yangulu wimbe no kumya mbandikirwa ne utene sisters umuvyo ni chambiki wa Mutongo imuno ni kwa teta ngobise ingedi ba nandikethia mwana onge witha eta wanzo nzo wethanga kwake ni wa Maria muno nzani wanzo na ni support ambandi no support ambandi eta wanzo sana bezimbuku ni mamwese ela abumete muno ko echambikwa kwanu ni support ya muno kulango baloka nzo ya nicho keniketie mwana onge wa ba muthura wita wa Mutwa ndibi changezi chakwa bwa lange no maketheke kwao yani kwa njumura onde ni enje maithela ando maka yole injection yonde yake na kibungi bau na mwema eta wandugu mwema kigundie kinge ngolekelia bau tweka uya tubije bau thank you so much kundeka ke kondoka studio kwa nina afurahia ni kuendea usiola mwingi biondeni wa wathi weke bitiwe kase twibako ndo agwe ni time yutu amana na yuze matazene manena maikena no kweli yuko ambio yuwe ndongo ni azimu nengo nenga namba mutumio yani pie wakwa na kwa ni cha kwako muno wiche kwako ni mundu umeote pia aye ono nego inena ndwe bia
Kwao hili sembere banbeto wa connection mulongo tafadhali kenda we around mulongo kudukwita wa pipe kenda nombewa kwa kubira noko atamwana tuko mande banbeto wa hotel connections mulongo wende twa support mutumia wita wa solo city tafadhali mwana mwe tuikete mubango wa mubya wa kumsupport wende no wayitwa koko kwake abo eso ke wadhini ninaena kuye isa wadhini tuka leo umekwata amba utamashambiki na tatanga zitumekwa amoko bai bandu mathi ekati ndikubona no mutheni wa kilungu cha ne cha byangwa tula Wednesday monitwe kake boys band twende ane one ndele wa kilungu cha one man guitar tanda dimotuko na baadaye tuko mane yako ya G&P mulolongo bado cha dhini cha mtu wa mani nane boys band wakatano o na kuya twendo na John Mwasa watu wa Sami Kase na Marieta muka kimango watu nenge wa kidogo yulu wa anniversary ya miongo ile na ile ya mutumia o weta wa Mondwe Kimango watatu akomani yako ngero wabage resort twene heshima tosonga kidogo nondo ende no lazima tosongo kendo abikalendo atharubia no Mombasa na muende Mondwe Festivals kitu mwana Kimango agenda ikuna nabu bandu beto landmark kamba kumumelebu indi ne mwasherekea na ile kwambata be muna weto iteta boys band mwana Kimango bado nogenda ikuna ndini wa kwambata Motongo FM nibikaba utindane onenge yatwandike yes twesoveane na tukomani yako connection mulolongo